Nongere mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu mu karere ka Rubavu. Umunyeshuri wa kaminuza yasanzwe yapfuye. Mugengamanzi John imyaka 30 wigaga mu mwaka wa gatatu muri kaminuza y'ubukerarugendo ya UTB ishami rya Rubavu yasanzwe aho yaratuye yitabye Imana ahagana saa 2 z'igitondo cyo kuri 29 Ukuboza 2022 nibwo umukozi wamukoreraga yaje kumureba aho yaratuye mu mudugudu wa Buhuru akagari ka Byahi umurenge wa Rubavu maze aramukomangira ntiyakingura. Nibwo rero gutabaza baraza bicurugi basanga yamaze gushiramo umwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu Harerimana Ibrez akabamije umuseke amakuru ko avuga ko bikekwa ko yaba yazize uburwayi bw'igifu. Yagize ati bamusanze iwe aho yaracumbitse, ati byamenyekanye mu gitondo ahagana saa 1 zishyira saa 2, ati bimenyeshwa inzego zibishinzwe z'ubugenzacyaha nabo umuryango we bari hafi aho, ariko kugeza ubu umurambo washyikirijwe umuryango kugira ngo bategure uko yashyingurwa. Harerimana Ibrez avuga ko mu makuru atangwa n'abantu babanaga avuga ko yari afite uburwayi bw'igifu, ndetse mu minsi 2 ya mbere yuko basanga yapfuye bivuga ko yarimo ataka afite ububabare bukomeye cyane, ibintu bishobora kuba rero byo byatumye aremba ariko akabura umuba hafi nk'umuntu wabaga mu nzu wenyine. Nyakwigendera wari ukiri ingaragu akaba yari afite umukozi wamukoreraga, gusa buri wese yari afite inzu ye abamo, bituma rero atabasha rero kumenya niba yanembye ngo abe yamwihutana kwa muganga nko amakuru atugira bivuga. Reka tumwifurize kugira iruhuko ridashira. Hanyuma tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa n'ubundi hirya no hino. Babwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yageneye ingabo z'igihugu ubutumwa busoza umwaka wa 2022 nk'uko asanzwe bigenza kenshi n'ubundi mwaka ugiye kurangira. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yabifurije umwaka mushya 2023 abashimira ku kazi keza bakora gakomeza guhesha ishema igihugu cy'u Rwanda. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ingabo z'igihugu ku mugoroba kuri uyu wa 4 tariki 29 Ukuboza 2022 yabifurije umwaka mushya hamwe n'imiryango yabo ku bw'akazi keza n'umurava bigira mu gushakira amahoro u Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimiye RDF n'izindi nzego z'umutekano mu bw'akazi bakora karenze imbibi kakagera rero no mu bindi bihugu bya Afurika nka Mozambique. Yagize ati nk'uko turi gusatira impera za 2022 nifuje kubashimira akazi k'intangarugero, gukora cyane n'umunyamwuga mu gusohoza inshingano zanyu zo kurinda abantu n'imbibi z'u Rwanda ndetse no guhangana n'ibibazo bibangamiye umutekano wa muntu nk'ibibabuza amahoro arambye. Akomeje agira ati byarenze imbibi ingabo z'u Rwanda, inzego z'umutekano zigira uruhare mu guhangana n'ibibazo mu bihugu byinshi bya Afurika biciye mu bufatanye, cyane cyane guhangana n'iterabwoba muri Mozambique no kugira uruhare mu mahoro n'ituze muri Repubulika Centrafrica. Perezida Kagame akaba yashimiye byimazeyo ingabo z'u Rwanda zoherezwa mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye, ndetse abashimira uburyo bakomeje kuba bambasaderi beza b'u Rwanda bagaragaza indangagaciro z'u Rwanda. Ati ndifuza kubashimira byimazeyo mwese uburyo muhesha ishema igihugu, ntabwo biba byoroshye ati gutandukana nabo, ati bakunda mu gihe cy'umwaka, ati kuri bo boherezwa hanze, ati u Rwanda rushima cyane uwo mutima. Aha kandi yanifatanyije n'imiryango y'ababuze ababo bitanzeho ibitambo mu gukorera igihugu, abizeza ko abanyarwanda bose bari kumwe nabo. Yongera kandi kwibutsa ko umwaka mushya 2023 ugomba kuba uwo kuhagarara ku busugire bw'igihugu ndetse u Rwanda rugakomeza gutera imbere. U Rwanda ruri mu bihugu bya mbere bifite ingabo nyinshi cyane mu butumwa bw'amahoro k'umuryango w'abibumbye mu bihugu bya Sudani y'Epfo, Centrafrica n'ahandi. Gusa hari n'iziri mu bindi bihugu ubufatanye bw'u Rwanda nk'ibyo bihugu. Nko muri Nyakanga 2021 nibwo u Rwanda rwohereje bwa mbere basirikare n'abapolisi basaga 1000 mu ntara Cabo Delgado muri Mozambique mu bikorwa byo guhashya ibyihebe byari byarazengereje iyi ntara. Ni nyuma y'uko u Rwanda na Mozambique basinye amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano. Kugeza ubu abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda bari muri Mozambique bamaze kugera ku 2500 barimo n'aboherejwe muri iki cyumweru, nyuma y'uko ibihugu byombi byemeranyije ko ingabo z'u Rwanda zikurikira ibyihebe
n'ahandi hose byahungiye. Raporo y'abahinga ba ONU kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iragiriza igisirikare cy'u Rwanda ko gifasha abarwanya ubutegetsi bo mu murwi M23 mu ntambara bahanganyemo n'igisirikare cya Kongo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Abo bahinga bavuga ko hari ivyemezo nta hinyuzwa ko u Rwanda rurungikira abarwanyi ba M23 abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare. Temistoke Mutijima umumenyesha makuru ijwi ry'Amerika yasomye iraporo akaba yaduteguriye inkuru ikurikira. Ni raporo ndende y'amapaji 21 ndetse n'imigereka yayo iragaruka ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, aho ivuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi cyane mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri. Muri Kivu ya ruguru, iri tsinda ry'impuguke rivuga ko imirwano yarushijeho gukaza umurego hagati y'igisirikare cya leta FARDC n'umutwe wa M23, aho izi nyeshyamba zarushijeho kwagurira mu mpande zose uturere zigenzura. Ku bijyanye n'aho uyu mutwe ukura mikoro n'ibikoresho, raporo ivuga ko uretse amahoro yishyuzwa bambukira ku mipaka M23 igenzura irimo n'uwabunagana, izi nyeshyamba zinaka abaturage baho zigaruriye imisoro. Iyo ngo nishingiye ku bworozi, aho inka imwe isoreshwa $7 y'Amerika, naho umuturage ushaka kujya guhinga mu isambu ye akishyuzwa $3 y'Amerika. Kuri ibyo nk'uko iri tsinda ry'impuguke ribitangaza, hiyongeraho ubufasha mu basirikare n'ibikoresho M23 ihabwa n'igihugu gituranyi cy'u Rwanda. Muri raporo yazo, izi mpuguke zivuga ko kuva hagati mu kwezi kwa gatandatu abarwanyi ba M23 batangiye kugaragara mu myambaro mishya ndetse bafite intwaro ziremereye zitandukanye n'izo mutwe wahoranye. Isesengura ryakorewe kuri izo ntwaro n'ibyo bikoresho byabonekaga habaga habereye imirwano mu turere M23 yabaga igenzura. Izo mpuguke zivuga ko rigaragaza ko byinshi byakozwe mu 2014 na 2019. Ibyo bigasobanura ko M23 yabiherutse kugura ibyo bikoresho vuba nyuma y'intambara y'uwo mutwe yaherukaga yo kuva mu 2012 kugeza mu 2013, cyangwa se ibyo bikoresho bikaba ari iby'igisirikare kindi gifasha M23. Raporo y'izi mpuguke kandi ivuga ko amashusho yafashwe n'utudege tutagira abapilote yemeza uburyo intwaro ziremereye, imbunda n'amasasu byambutswe imipaka. Raporo ikibutsa ko M23 igenzura ibice byagutse by'imipaka Kongo ihana n'ibihugu by'u Rwanda na Uganda, ibyagiye byorohereza izo nyeshyamba kwinjiza ibikoresho no gushaka abarwanyi bashya baturutse hakurya y'imipaka. Ku ruhare rw'igihugu cy'u Rwanda muri iyi ntambara, iri tsinda rivuga ko ryabonye ibihamya bifatika by'ibikorwa bya gisirikare byakozwe n'abasirikare b'u Rwanda muri teritwari ya Rucuru hagati y'ukwa 11 kw'ibihumbi 2021 n'ukwa 10 kw'ibihumbi 2022. Izi mpuguke zikavuga ko kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka wa 2022 abasirikare bagera kuri 5 b'igisirikare cy'u Rwanda RDF bafatiwe ku butaka bwa Kongo. Abatangabuhamya babyiboneye, abarwanyi ba M23 bafatiwe ku rugamba cyangwa bishyikirije abo bahanganye, abagize igisirikare cya Kongo n'abo mu miryango ya societe civile mu biganiro bagiye bagirana n'iri tsinda bemeje ko babonye abasirikare b'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Abo nk'uko iri tsinda ribivuga baribwiye ko abasirikare b'u Rwanda babaga rimwe na rimwe bagenda ku mirongo nyuma yo kwinjira muri Kongo bavuye mu Rwanda. Izi mpuguke zivuga ko nazo ubwazo zashoboye kwigenzurira bimwe mu birindiro by'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo. Abarwanyi 10 ba M23 bafatiwe ku rugamba babwira itsinda ko ingabo z'u Rwanda zishinga ibirindiro byo gutanga ubufasha hafi y'aho abarwanyi ba M23 baba barwanira ku rugamba. Ingabo z'u Rwanda, izi mpuguke za Loni zivuga ko zagiye zifatanya kenshi na M23 haba mu kugaba ibitero ku ngabo za leta ya Kongo FARDC cyangwa mu gusubiza inyuma iby'izo nyeshyamba zagabweho. Iri tsinda rikavuga ko rifite amashusho yafatiwe mu kirere yerekana abasirikare b'u Rwanda bari mu biturage bitandukanye mu duce two ku mipaka no mu birindiro bya M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Uretse gupatikanya na M23 mu mirwano ihanganyemo n'igisirikare cya Kongo, iri tsinda ry'impuguke rivuga ko abasirikare b'u Rwanda hari bimwe mu bitero bagiye bagaba ubwabo batari kumwe n'izo nyeshyamba. Ibyo izi mpuguke zivuga ko birimo ibyo RDF yagabye ku birindiro by'inyeshyamba za FDLR mu kwezi kwa 5 n'ukwa 6 muri uyu mwaka. Iyi raporo kandi inavuga ko igisirikare cy'u Rwanda cyagiye giha M23 abasirikare benshi nk'izi nyeshyamba zabaga zitegura kugaba ibitero ku mijyi minini. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha izi nyeshyamba za M23 ikavuga ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bishingiye ku kunanirwa kw'inzego z'ubutegetsi za Kongo. U Rwanda kandi rushinja leta ya Kongo gukorana n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bwarwo, ibyo Kongo nayo ihakana.
urakoze Temistocle. Mu Burundi umuvyeyi akomoka mu ntara Rumonge yaribarutse abana 6 ku munsi wa Noel bavukiye mu bitaro bya gisirikare vya Kamenge i Bujumbura. Uwo muvyeyi n'abana biwe bameze neza, ariko umuvyeyi wabo Hassan Ndayishimiye asaba leta kumufasha kugira ngo azoshobore gutunga abo bana no kugira aho abatungira. Umugenzi wacu Ernest Shimimana yavuganye nawe atangura avuga uko yakiriye abo bana. Kuko twayifashe neza kandi turashimira Imana kandi turafite umunezero cyane bose. None mwari mubizi yuko afite imbanyi y'abana 6? Rero watubwiye cyane babigiye ko apere ko kiro 10. Ni ukuvuga ko abaganga bakomeje kubafasha kwitegura ku buryo n'uyu munsi wo kwibaruka ugeze bari babiteguye. Yego turashimira Imana baradufashe neza mu bitaro. Kandi baramukurikiranye neza tangorane n'imwe yabaye. Ndenda gushimira Imana n'ubu igihe yabyara baramukurikiranye bose gushika bakamukurikirana. Ndashimira Imana kabisa kandi ndashimira n'ibi bitaro byafashije. Ibyo bitaro ni ibitaro bya gisirikare bya Kamenge, na n'ubu niho mukiri, muzahamara igihe kingana iki? Ibitaro by'abasirikare mu Kamenge ndabona ko n'ubu barabagiye mu mashini ikiraro rero n'isizo amara, ariko n'ubu baciye mu mashini bameze neza.